Hazreti Muhammed ibn Abdullah ibn Bazi aytat, "Manga Bişir ibnül Mufaddal aytdı" deydi. Al Said'den, Said Qatadadan, al Hazreti Anas ibn Malik'ten aytat. Peygamber aleyhisselam aytdı deydi. Egerde manga belek kılınsa koydun şirağı, oşonu kabul kılatilem deydi. Kolcilik dep aytат. Kebir kolcilik çoğula olup kalat, biroq bu yerda koydun şirağı. Bir şirak belek kılınsa, oşol şirakты kabul kılatilem. Egerde bir şirakты bışırıp çakırsa, oşogo жооп берип барателем дейт. Эмне тамак бар, биринчи первутара түрөтү барбы, салаттан 3-4 түрү барбы, мукассарат деп жанагы семишкелер барбы, жокпу деп сурап отуруп айтелем. Бир шыйрак бышырып чакырган болсо, ошого дагы бара беретелем дейт. Деги эле Пайгамбар алейхиссалам сөз сүйлөп атканда, сөздү кооздоо үчүн жасалма кылып сөздү мында кооздоп айтканды жаман көргөн, анан конок чакырганда кыйналып, мындай бир кыйналып тоскон конокду дагы жаман көргөн. Bizde mına oşunda konuk gele turgan bolsa ağa emne jarım ay daярданыш деген бар да. Daярданып otur birinci algan nersen kийинки akırkı daярданып бүткөн eskirip dağı kalat kede. Çınmı? Şunçalık maşakat menen. Beken aka деген bir taksırımız var, davatçı bilesiңер be. Көп konukka baral, şu Beken aka'nın yününe varsak daima dasturkun tolko jele turgan nerse gana koyulat da. Ketip atkanda dasturkun tolturup bir kapta dağılıp barın jemanan ketken bolosун. Мында көрсөтмөгө ярмарка коюла турган нерсе бул дасторконда болбойт. Мен айтам, чыныгы мусулманчылык сыпатына ушундай. Эмнеге аяка коюлду? Кайра коёсуң, кайра кээ биринде сен 100 жыл дастор койгон болосуң, мисалы үчүн. Аныкы коюлат, бары желет, ана дасторкон шо менен кетет. Пайгамбар дасторкону мына ушундай болгону матып берди. Жөнөкөй кичипейилдүүлүк мына ушундайча.